خب ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик бардоро ва хоҳарои азиз. имрӯз 4 январи соли 2025 авиакасаи Толибов 1 соат дар хизмати шумо ҳастем. ҳар рӯз чӣ хеле ки ваъда додаги ҳастем, як соат эфир мекунем, суҳбат мекунем, аз нархи навои билет шуморо бохабар мекунем. Бардоро ва хоҳарое ки баъд аз эфир тамошо мекунанд, апа ва модаро, ин ҳамиҷа номерои WhatsApp шумо сохранид кунен, саволотона дар WhatsApp нависен барои хариди билет. Ва чикор мекунем? Оз медроим, суҳбат мекунем 1 соат дар эфир. Ногуфта намонад, ами гапора дар аввали эфир гап мезанем аз соати 7 саҳар, яъне ки ба вақти Москва то соати 11 шаба кор мекунем. Бардоро шумо метавонед дар ҳамин вақт билет харидорӣ кунед. Чӣ саволе ки ҳаст, оиди ҳамин билет, багаж, оиди регистратсия, оиди ҳамин нархи навои билет вобаста ба билет ҳаст. Марҳамат, бардори азиз, смело муроҷиат ки занг да ҷавоб надодем, галасаҳоимон сообщение навис, ҳатман ҷавобта мегирӣ. Саломат бошед, мерем савол ҷавоба сар мекунем. Бардори азиз, имрӯзам бо як соати дигар дар хизмати шумо ҳастем. хуб, хуш омаден ҳама каса. аввал чӣ кор мекунем? Бардоро ва хоҳарои азиз, ҳаме ки дур омадем, як дона лайк аввал мемоне ва суҳбатмона шурӯъ мекунем. Якум одам дар ин эфирмон акаи мусулмон Холов шидааст. Алейкум салом. Лайка зада мега саломат бош ака, ҳазор раҳмат. дастон дарда набинад. Саид Эҳсон Бурҳонов нависад: салом бародар, билети Иркутск то Душанбе. Алейкум салом. 12 апрел лавози нест бародар. Ман бор дигар мебинам. Иркутск Душанбе 12 апрел гуфтагиян. хоб 12 апрел. апрел ҳози моҳи апрел дар бардори азиз билет нест. Максимум то моҳи март нархи навош буромадагӣ аст. Моҳи апрелда билет надорем гуфтем. дина ҳамин савола дода будам. марҳамат кунед, то моҳи марта метавонем ки нархи навора пирсем. раҳмат пешакӣ бародар, саломат бошед. моҳи апрелда ҳози нест бародар. Саид Эҳсон Бурҳонов. хуш омаден ҳама каса, хуш омаден. ҳама шуморо хуш омадед мегем. чӣ кор мекунем? бардори азиз, даромад баробар аввал лайка мемонем, суҳбат мекунем, оиди нархи навои билет шуморо шинос мекунем. ина марҳамат кунед, дуроин суҳбат кунем. якдонагӣ лайкоро мезанем. хоб Файз Раҷабов бародар, кадом аэропорт арзона 18 январ да? Пешакӣ раҳмат. куҷоро дар назар доред акай Файз? Қодирали Тешбеддалов неса: салом ака, Пулкова Душанбе 22 январ. Алейкум салом. боз мебинем. значит Санкт-Петербург Душанбе 18 январ. ҳоз мебинем. так 18 январ Санкт-Петербург Душанбе. оз як дақиқа. 18 январ да 23400 рублай бародар. Питер Душанбе. 19 да ҳамин нархе бардори азиз. Охун Эшқузиев Тошкент Казан 18 январ чанд пул аст? оз мебинем бародар. Ташкент Казан
Ташкент ба Казон. Ҳаждаҳуми январ. Бебагаж ака 19200 рубл мешавад, багаж қатӣ мешавад 21300 рубл. Ташкент Казан. Мусулмон хоб саломат бошен шуморо ака. Азиз Бахтоваров нависа: салом алейкум бародарҷон. Алейкум салом ҷони бародар. Дар 15 феврал Уфа душанбе чанд сум бошад? Оз мебинем. Уфа душанбе 15 феврал. Оз як дақиқа. Понздаҳуми феврал дар нестай ҳаста шаби 15 мешавад, ба саҳари 16 мешавад ака. 15800 рублай. Бардори азиз, даромад баровард аввал лайкора бимонем, баъдан савол ҷавоб мекунем. хоҳиш мекунем дастгирӣ кинед. ҳами аз тарафи шумо лайк гузоштан дастгирӣ канал мешавад, авиакасарам дастгирӣ мешавад. Бардори азиз, марама лайкотона бимонен. Одил нависад: салом, билет Питер душанбе, Питер Хуҷанд. Алейкум салом акай Одилҷон, кадом рӯза? Ҳомид Ҳабибов: Иркутск Ташкент числаи 6 январ. хоб боз мебинем. Иркутск ба Ташкент 6 январ бошад. 6 январ Иркутск ба Ташкент бе багажа 23500 мешавад бародар. Багаж қатӣ 25200 рубл. хоб киҷода омадем? Суҳробҷон нависад: салом алейкум брат, Казан Хуҷанд чанд сум? Алейкум салом акай Суҳробҷон, кадом рӯза бародари азиз? нависем. Фарҳанг Нозимов: салом алейкум бародар, 10 число январ Екатеринбург душанбе чанд сум бошад? Арзонтар бошад бигирем. Алейкум салом акай Фарҳанг Нозимов. ҳоз мебинем бародар. 10 январ Екатеринбург душанбе. 10 январ. Так, 10 январ. 11 январ да 20300 рубл мешавад бародар. 10 январ да бошад мешавад так 21500 рубл. акай Охун дидем бародар. Казан Ташкент Казан 18 январа дидем. Шамик нависад: салом Питер душанбе 25 январ. Алейкум салом, ҳоз мебинем. Питер душанбе 25 январ. 25400 рублай бародар. Холмаҳмад Азимов: салом, нархи билет Дамадев клуб чанд сум? 10 январ. Алейкум салом, ҳоз мебинем бародар. Дамадев клуб 10 январ. 10 январ. 10 январ 27500 рублай Дамадев клуб. 11-дам ҳамин нархай. Не 11-да 27700 дай. Одил нависа: арзон. Куҷо арзон бародар? Абдулманон Ашуров: Жуковский душанбе чанд пул ака? 16-да. 16 кадом моҳ бародар? Зайка Бобоева: салом Питер Хуҷанд, рӯзи 7 феврал прамои рейс. хоб ҳоз мебинем апай азиз. Питер ба Хуҷанд. Ҳафтуми феврал да ҳастай. Так. Питер ба Хуҷанд.
Так, 21,000 рублей. Хуш омадем бардори азиз апа ва хуҳаро. чикор мекунем? Ядонагӣ аввал лайка мемонем, баъдан суҳбат мекунем. хоҳиш мекунем лайкҳоро бигзорем. эфирҳоро мо кӯшиш мекунем дароз кунем, 1 соатам зиёдтар бишинем бардоро суҳбат кунем. али алиев нависа: салом алейкум акаҷони ма, душанбе Москва Жуковский 15 январ. алейкум салом бародари азиз. боз мебинем Жуковский душанбе 15 январ. душанбе Жуковский бародар 23400 рубл рӯзи 15 январ. Суҳробҷон айса: салом алейкум брат Казан Хуҷанд рӯзи 20 январ. Казан ба Хуҷанд. ҳозир мебинем бародар. Казан ба Хуҷанд рӯзи 20 январ. Казан ба Хуҷанд 20 январ. 20 январ да ҳастай. Так. 20 январ. 19 мешавад бародар. 20 да надорад. 19 январ мешавад 16300 рубл. хуб, салом Ҷамшед Ҳабибов. алейкум салом ака. Дамаде душанбе чанд сумай? 7 январ. ҳозир мебинем ҷони акаш. ҳозир мебинем Дамаде душанбе 7 январ. 7 январ да 29300 рублей бародар. хуб, 8 январ да бошад 27200 рубл мешавад. Муҳаммад Раҳимов нависа: салом алейкум сози хуби ака, 31 январ Москва душанбе. алейкум салом бародари азиз. худоро шукр созем. шумо нағзен созен. хуб, 31 январ. Так. 31 январ 21000 рублей билет. Ай Москва ба душанбе. Холмаҳмад Азимов зинда боши, саломат бошем бародар. Абдулманон Ашуров 16 январ. 16 январ чӣ бародар? Шамик нависа: салом Питер, душанбе 25 январ дидем бародар. Абдулхабир Абдуллоев: салом алейкум бародар. 18 то 20 январ Внукова Самарқанд чанд сумай? алейкум салом. Внукова Самарқанд 18 то 20 январ гуфтиянд бародар. ҳозир мебинем. ҳама каса бардори азиз, хуш омадед. апа ва хуҳаро, модарое ки эфир медуроен, ҳама шуморо хуш омадед мегем. авиакасаи Толибов ҳастай, дар хизмати шумо ҳар рӯз выходной надорем бардори азиз апа ва хуҳаро. номероро сохранид кинед. ҳамин номерои ки ҳоз дар таги инами ма дидесем бардоро, таги камерада рӯи экранда ҳамида WhatsApp дорем, сохранид кинед. кае ки дар кор шид смело муроҷиат ки рӯзи якшанбе шанбе бародари азиз метавонед муроҷиат кинед. хе выходной надорем. нигоҳ кинем бародар. Внукова Самарқанд бе багаж 11800 рубл мешавад. 18 январ да 19 январ дам ҳамин нархай 11600 мешавад. 19 январиш да бе багаж. ана 20 январ да 11700 бе багаж. али вали нависа: салом алейкум Москва Бухтар 20 январ. алейкум салом бародари азиз. Москва Бухтар 20 январ. ҳозир мебинем. Москва Бухтар 22700 рубл 20 январ. хуб, 8 лайк
Рома 20 март дар Мадедов клуб бинем. Моҳи март беҳад қимата бардори азиз, касе ки моҳи март ози билет интересоват мекунад беҳад қимата. Хайна бо мебинем ами сухани бародара. Дар замин намемонем, намешканем гуфти гапҳо. 20300 рубл дар Мадедов клуб 25 март. خب акай ҷаҳонгир шакаров нависад салом алейкум дар Мадедов клуб 25 январ. алейкум салом бародар, ҳозир мебинем. хуш омадем бародари азиз. 25 январ дар 20300 рубл. خب اینجا کیا با علی علیف سلام علیکم سلام. عادل نویسد سلام پیتر دوشنبه. پیتر خوجند ماهی 15 تا 25 ارزانش. اکای عادل جان علیکم سلام برادر عزیز. 15 تا 25 گفتین کدام ماه در نظر دارین؟ پیتر دوشنبه و پیتر خوجند گفتین. اگر که معلوم نشوه همین سوالتون در واتساپ منویسین، ما هر دو واریانت هم میبینیم، شما در جوابش میگردونیم. پریمرنا همین 40 минут پس ами эфирмона ҷамъбаст кунем. Бардори азиз, касе ки саволша дар ами эфир ҷавоб намегирад, яъне ки нарх навра пурсидани аст, агар успед накардем хонданда, ина WhatsApp да нависам саволта, дилет пур боша ки 100% ответ мегирӣ. Ами баъд аз эфир то соати 11 ҳамада ҷавоб метиҳем, кӯшиш мекунем ҳамаро ҷавоб диҳем. Баъд бо ай соати 7 саҳар мешавад. Пага мехезем бо савол ҷавоб. билет метавонед харидорӣ кунед. Хулас иҷа агар успед накардем WhatsApp да давом шад, хуб гап мезанем. Маромад кунед бардори азиз. Ами даромади бардори азиз, аввал як дона лайка бимон, баъдан суҳбат кунем. Лайко чӣ кор мекунанд бардору? Канала дастгирӣ мекунанд, тамошобин бисёр мешавад. Моро ҳам кӯшиш мекунем эфиромона бисёр кунем. 1 соат бошад 1.5 соатш кунем, 1.5 соат кишид бо ҳам хеле дастгириро нигоҳ мекунем, 2 соат мумкин эфир кунем. ҳар рӯз кӯшиш мекунем, ҳар рӯз нашавад, як рӯз пас ақаллан мебуроем. барои ҳамин лайкҳоро бизанед, дариқ надорен, манама суҳбат мекунем. хуб, Самирбек навистай салом ака. алейкум салом. душанбе Жуковский 8-9 чанд сумай? ҳозир мебинем бародари азиз. душанбе Жуковский 8-9 хайм январа мебинем, лекин бародар нагуфтай кадом рӯз. 8-9 чанд сумай гуфтай? 8 да 18800 рублай ай душанбе ба Москва, яъне ки душанбе Жуковский. Не 17800 бародар, 17800 рубл 8 январ. خب 9 январ да бошад 18800 рубл мешавад бародар. ай душанбе ба Жуковский. хуш омадем бародари азиз. Акай Артур нависад салом алейкум. Ака аз Екатеринбург тахминан душанбе то 20 то 25 январ. алейкум салом. ҳозир мебинем бародар, душанбе Екатеринбург ай 20 то 25 январ гуфтияни бародар. душанбе Екатеринбург. Так, тахминан бародари азиз 19700 то 20000 меёвем. 19700 то 20000 рубл меёвем. Дилшод Задаев нависад салом алейкум брат. 28-29 январ бина Жуковский душанбе. алейкум салом. ҳозир бародар, як дақиқа мебинем. 28-29 ва 30 январ. Так, 21500 рубл мешавад бародар. акай Тоҳир навистай ассалому алейкум. алейкум салом. Рига Ташкент 20 март. хуб, ҳозир мебинем бародар. Рига Ташкент 20 март. агар моҳи марда бошад гап мезанем, набошад 20 марда ҳозир як дақиқа.
20 марда бародар ҳастай 24700 рубл мешавад бе багаж. Акай иҷа ки буд? Эркин Тошматов навистай. Бародарои муҳоҷир созен гуфтай. Худоро шукр. Москва душанбе моҳи январ, феврал иншоалло арзон мешавад. Зиқ нашин, саломат бошин. иншоалло бародари азиз акай Эркин. Умар Қаттахонов навистай. Салому алейкум. 1 март Дамадедов Куллов. Алейкум салом бародар. ҳозир 1 минут. шомаден бародари азиз апа хуаро. 1 март Дамадедов Куллов 20300 рубл. Камерам ҷундисеч. Сафархуҷа Маҳмадов навистай. Салом ака, Екатеринбург душанбе бинен 8 январ. Алейкум салом бародари азиз. Екатеринбург душанбе 8 январ. Хуб, душанбе 8 январ. январ. ҳаштуми январ да 23000 рублай, 9 январ 21400 рубл мешавад. Апай Мағфират нависад. Салом ака, билет чанд сум? 15 январ Хуҷанд Москва. Аэропорти Жуковский бошад. Алейкум салом апай азиз, хуш омаден. Хуҷанд ба Жуковский. ҳозир мебинем. Хуҷанд ба Жуковский 15 январ. 15 январ Хуҷанд ба Жуковский 24600 рубл. Умар Мирзоев 19 январ Уфа душанбе чанд пул ака? ҳозир мебинем бародар. Уфа душанбе 19 январ. 19 январ да 15800 рубл бародари азиз. 15800 рубл. Хуб, акай Тоҳир ҷавоб додем. Рига Ташкента Сургут Хуҷанд 10 январ чанд пул? ҳозир бародар мебинем. Сургут ба Хуҷанд 10 январ. бебагаж бошад 16900 рубл мешавад. Багаж қатъи 20600 рубл. Пенҷи Анаев Сургут Хуҷанд 10 январ дидем бародари азиз. Умар салом алейкум бародар. 1 март Дамадедов Термез раҳмати калон. Алейкум салом. хуб бародари азиз, Дамадедов Термез якуми март. хуб, 1 март Дамадедов Термез набудааст бародар. 2 марта мебинем. Дуюми март ҳам нест ака. Акаи Умарҷон Шерзод Муҳаммад нависа. Ака 16 бинен Жуковский душанбе. 16 чира бинем ҷони бародар. Раҳмат, саломат бошен. Вали Олимов салом алейкум. Москва Костана бинем чанд сума январда. Костана ё ин ки Астана. Акай Вали Олимов бахшиш бародар айсар нависе. Костана хел ма якум бор фаҳмидистам. Костанай боша. Қазоқистон Костанай боша ё Астана боша. Абдураҳмон Наимҷон нависа. 16 январа бинем Москва душанбе. хоб бародар. Москва душанбе 16 январ. ҳозир бародари азиз 1 дақиқа.
хуб 16 январ да 23400 рубля билет. Ай Москва ба Душанбе. 17 да ҳамин нарх акаи ки буд Абдураҳмон Дилшод Сайдалиев нависа Красноярск Душанбе моҳи январ. Красноярск ба Душанбе. Ай ҳама арзон шуда назар дорена бародари азиз. Ҳозир мебинем ку Душанбе Красноярск ба Душанбе моҳи январ. Ай ҳама арзонаш бародари азиз. Красноярск ба Душанбе 23000 рублай. Ай дига арзон намёбӣ моҳи январ да. хуб Саодат Назаршо навистай даҳумда Москва Бухтар чанд пулай? Ҳозир мебинем апа. Даҳум гуфтене ки даҳуми чиз январ феврал хай мебинем январа бинем. Даҳуми январ да 28400 рубл Шереметова Бухтар мешавад. Мари Ашад нависад салом акаҷон. Алейкум салом. Уфа Душанбе бинед моҳи январ. Хуб бародар. Ай ҳама арзон шавад дар назар дорем. Уфа Душанбе. Ай ҳама арзонаш Уфа Душанбе 15800 рублай бародари азиз. Ай ҳами дига арзон намёбӣ. хуб ки ҷода омадем. акай Далер Ҷурабоев нависа ака моҳи 10 апрела медидем нархша мегуфтем ки ҷора бинем бародари азиз. моҳи апрел оз буромадагиам нестай. Фақат моҳи то моҳи март ҳаст бародар. Апрел ози наромадай. хуб ки ҷода будем. شانزدهم январ дидем. Так ишам дидем. 20 январ Красноярск ба Душанбе. 20 январ акай Дилшод Сайдалиев нависай Красноярск ба Душанбе. Оз мебинем бародар. Красноярск ба Душанбе 20 январ. خب 20 январ да нест бародар. Красноярск Душанбе прямой рейс надорад. Да WhatsApp нависен мебинем рӯзое ки прямой рейс аст, мо да гап мезанем. Маҳфуз Муродов салом ака Екатеринбург Душанбе 10 число январ. Алейкум салом. Бародари азиз Екатеринбург Душанбе 10 январ. хуб 10 январ да 21400 рублей. Екатеринбург ба Душанбе 11 да мешавад 20300 рубл. Идрис Зинатов салом акаҷон Шереметов 8 феврал Қурған. Алейкум салом ҷони бародар. Шереметова Бухтар 8 феврал гуфтааст бародари мо. $20300 рублай ҳозирашда. хуб Абубакр Сафаров ака 23 январ да чанд сума билет киҷо бародари азиз? 23 январ киҷора бинем бародари азиз? Бародари азиз хоҳиш мекунам Москва Душанбе 20 январ ё ки Казан Душанбе 7 феврал. ҳамихе кӯтоҳ нависем. иҷа бародар Абубакр нависа 23 январ чанд сума билет. Ман намедонам бародар дар фикри шумо чи аст, киҷора дар назар дорем.
ё ки як хел бародаро аввал салом менависанд, сообщениеро рӯӣ мекунанд, баъд хафош менависанд ки ака билет чанд шидай, баъд хафош менависанд ки Москва душанбе, баъд числошам ҳамаша як текстда нависем, ман мехонам, дарра ҷавобтона мегирем. мақсад ин хеда ҳам вақти худтона эконом мекунед, ҳам вақти моро бисёртар саволоро мехонем, ҷавоб медиҳем. як бор дига ҳама каса хуш омадед. бардорӣ ки нав дохили эфир мешаванд, ҳамаи шуморо хушомадед мегем. авиакассаи Толибов ҳастай. маромад подписатсия кунед. билетҳои арзон дорем ба тамоми рӯи дунё. номерое ки дар ҳамин ҷо дидесем WhatsApp ҳастай. зан занед, то соати 11 ба вақти Москва кор мекунем. шав ай 7 саҳар то 11 шава. дар ҳамин вақт шумо метавонед билет харидорӣ кунед. чӣ саволе ки бошад ҳамин оиди билета бародар, савола битед, то ҷои ҳам медонистагимона гап мезанем, мефаҳмонем. хоб бозе дар WhatsApp ба зан задистиям, бардори азиз, дар WhatsApp баъд аз эфир ҷавоб метиҳем. метавонед занг занед, галасовӣ кунед, сообщение нависед. бародар чӣ хеле махқулайта. акай Вафо Ҳомилов нависад: салом алейкум, 13 январ Питер Душанбе бинен. Алейкум салом. ана ихе нависем бардори азиз. шуморо мамхе кӯтоҳ нависем 13 январ Питер Душанбе. хоб Питер Душанбе 13 январ. хоб 13 январ да 24800 ана 12 январ бошад 23600 мешавад. ай Питер ба Душанбе. мари ашад нависа: уфа Душанбера нагуфти бародар дар моҳи январ феврал. гуфтем ку бардори азиз. ҳамин саволи шуморо ду бор хондем, ду борам ҷавоб додем. бардори азиз, ҳамиҷа эфири ма кам часпидесай, дар ман худам нишон додесай ки часпидесай. хоҳиш мекунам ира шумо як бор бинен, ҳамиҷа нависен, эфир мечаспад, овозо созай. эфири ма ай телефон ҳамиҷа нигоҳ дорем. ҳамиҷа бардори азиз як бор нависен, эфири ма кам часпидесай, ай телефон вақте ки нигоҳ кардесем. агар соз бошад ҳамиҷа як нависен. оз дар WhatsApp ҷавоб дода наметавонем. бардори азиз, касе ки эфирда бошад, ами ним соати дига тоқат кунед, эфира ки ҷамъбаст кардем, баъд метавонед зан занед. баъд бардори азиз, хоҳиш мекунам ами вақте ки зан заден, одамо мақсад мардум бисёр ҳастай, як хел бародар ба ҳазур мешинад, 10-15 минут суҳбат мекунад, каротка саволотона тиҳед. мисол вақт ҷудо кунем, бо дига бардорудам зан занем. вақте ки ба ӯ занг мезанам, масад ҷавоб тиҳем. як хел ака бахшиш, ягон кас агар сахт бирасад, пешакӣ бахшиш мепурсем, лекин кӯтоҳ бигирен. иҷа авиакассаи бардори азиз, иҷа масад садҳо занг мешавад, садҳо сообщение мешавад. ҳамада кӯшиш кунем ҷавоб диҳем, дар занго бифаҳмонем бардоро. овозо созай мега. ҳазор раҳмат бардори азиз ки ҷавоб додем. касе ки ҷавоб дод, зинда бошед. хоб мехонем дальчи сообщениёро ки ҷода омада будем. сообщениёро ай як лав мехонем. Турдалиев Турдиали Қурбонов бахшиш бародар, номтона хато хондум. 27 январ чанд май гуфта? Душанбе Москва. ҳозир мебинем бародар. Душанбе Москва 27 январ.
бардори азиз ҳозир дар эфирем, занг да ҷавоб дода наметонем. бахшиш. нигоҳ кинед бардори азиз, 27 январ душанбе Москва мешавад 23400 рублей. Фаррухшоҳ Аббосов нависад: ака аз Тоҷикистон Питер, кадом рӯза ҷони ака? Пулот Хонзамонов нависад 10 январ Хуҷанд Москва. хоб бародар ҳозир. хоб ҳозир бародари азиз дар эфир ҷавоб дар занго ҷавоб дода наметонем. бахшиш. инҷа бародар бисёр занг задестай. Хуҷанд Москва 10 январ мешавад 23300 рублей. Нуриддин Азизов: салом ака. Азизов Нуриддин, билет 20 феврал Внукова Куллоб. Бародари азизу алейкум салом. ай Внукова Куллоб намепарад бародар. Внукова душанбе ҳастай. Внукова Хуҷанд ҳастай. Некем Куллоб намепарад, Бухтар намепарад. Фаррухшоҳ Аббосов нависад рӯзи наҳум даҳум. Рӯзи наҳум даҳум чӣ бародар? наҳум даҳум январ Питер аз Тоҷикистон. Питер Тоҷикистон наҳум даҳуми январ. хоб бародари азиз, мебинем. Питер душанбе. Душанбе Питер. ай Тоҷикистон гуфтем наҳум даҳуми январ. хоб душанбе Питер наҳуми январ да мешавад 24200 рубл. ана 10 январ да мешавад 24900 рублей. хоб Уктамҷон Руайбов нависад: ассалому алейкум. Алейкум салом. ака 20 январ Челябинск ба душанбе. хоб бародар ҳозир як дақиқа. Челябинск ба душанбе 20 январ. бардори азиз, дар WhatsApp занг назанед, хоҳиш мекунем. Челябинск душанбе 20 январ 19200 рублей бародар. ана 21 да бошад 20700 рублей. Шавкат нависа: Хуҷанд Санкт-Петербург. кадом рӯза бародари азиз? Маҳдӣ Ҳомидзода: салому алейкум ака. Сомон эр айвонук ва душанбе паридестай. Пешакӣ раҳмат. Алейкум салом. бале паридестай бародар. Сомон эр. рейсҳои Сомон эр ҳозир ҳами рӯзҳои наздик дар нестай некем. ҳамун билетҳое ки буд, рейсҳое ки буд, ҳамааш паридестай бародар. а так ҳами рӯзҳое ки меомада нестай, ҳами ҳафтаҳои меомад ё ки дигараш. салому алейкум ака. Уктамҷон дидем бародар 20 январа. Фама Урматуллоев душанбе Уфа 20 январ. хоб душанбе Уфа 20 январ. душанбе Уфа 20 январ. 20 январ да нестай. ай душанбе ба Уфара 21 ҳозир 21 бинем. 21 дам надорад душанбе Уфа. 22 да бошад. ҳозир бинем ку. душанбе Уфа. чӣ бало задай нестай? 22 дам нест бародар. дар WhatsApp нависем, мебинем душанбе Уфа кадом рӯзода ҳастай. Гулия нависад: додар Казан душанбе чанда, илтимос ҷавоб диҳед. Апаҷон кадом рӯзда шуморо нависем. инҷа сообщениҳои морам дар рӯи экран баромадеста бародар аз Telegram. Ассалому алейкум ака. моҳи марта аввал шабинед. Некрузҷон Мерганов
Киҷора бинем бардори азиз. Азиз Хуҷаев нависа 13 январа бинена каҷон Москва Қарши илтимос. Москва Қарши 13 январ хоб бардар. Москва Қарши 13 январ. ай дамадедов ҳастай бародар. Бебагаж агар гирен 13700 рубл мешад. Багаж хати 15000 рубл. Некрузҷон Мерганов нависа Хуҷан Новосибирск. Кадом рӯза бародар? Аҳмадҷон 26 январ Москва душанбе чанд сумай? Ҳозир мебинем бародар. 26 январ Москва душанбе. Москва душанбе 26 январ мешавад 20900 рублей. хоб Луба Иванова навистай. Салом алейкум 27 март Казан душанбе чанд сума? Алейкум салом. Казан душанбе 27 март. хоб 27 март Казан душанбе. Прямой рейс нестай. Ҳозир мебинем ба 28 да бошад. 28 да ҳастай Казан душанбе 28 март 17900 рублей. Фаррухшо Аббосов нависа ака нархи билета бин ай Тоҷикистон Питер. Дидем ку акай Фаррух. Зайка Бобоева бори дигар салом. Моҳи январ. Алейкум салом. Моҳи январ да Питер Хуҷан аз ҳама арзонаш кадом рӯза? Илтимос ҷавоб медодед. Алейкум салом. Апай Зайка. Номшон Зайка бошад. Амхе Зайка Бобоева нависаги аст. Аз Питер Хуҷан гуфтиям моҳи январ аз ҳама арзонаш. Ози апаҷон як дақиқа. Ай ҳама арзонаш шумо меёбен ана 19000 рубл. Ай Питер ба Хуҷанда моҳи январ. Расул Гулмуродов салом алейкум. Алейкум салом. Январ 18 Жуковский душанбе. хоб бародар ҳозир 18 январ. Жуковский душанбе 23400 рублей бародари азиз. Санкт-Петербург душанбе 20 Так, Санкт-Петербург душанбе 20 январ. Ҳозир мебинем бародар. 20 январ. 20 январ да 24800 рубл. Санкт-Петербург ба Хуҷа ба Душанбе. Хоб Гулнора ака Узбекистон Борми Хоразм. Тоҷикӣ нависен апай азиз. Узбекира намефаҳмем ростига. Акай Миша нависай салом ака моҳи январ Жуковский ба Душанбе чанд пулай кулоб чанд пулай билет. Алейкум салом бардори азиз. Ай Жуковский ба кулоб билет нест, рейс нест, дига намепара. Дигаша намедонам я 6 моҳ зиёд шид ки рейсҳои Жуковский кулоб нестай бардори азиз. Ҳозир мебинем Жуковский Душанбера бинем. Жуковский Душанбе моҳи январ ай ҳама арзонша гап занем бародар шумода. баъд барои кадом рӯзу чихелай шумо дар WhatsApp нависем бо уҷа подробно мебинем. ай ҳама арзонаш бародари азиз ай 22 число то ахири моҳа меёви 21500 рубл. хоб Раиса Азарова нависа ассалому алейкум бародар 3 январ Жуковский Душанбе. Алейкум салом. ҳозир гуфтем 21500 рубл. Илҳом Мусоев нависа салому алейкум ака 10 январ Москва Душанбе чанд пул ай сомон айр бошад? хоб бародар ҳозир мебинем. Алейкум салом. 10 январ сомон айр
рейси Somon Air. Так, 10 январ. Somon Air. O'zi می‌بینیم برادر عزیز 1 دقیقه من اونجا دیدم Somon Air 27200 рубл ай Домодедов ҳастай ай Жуковский ҳастай Somon Air фақат Алишер Ҳукуматов нависад салом алейкум 3 март Москва душанбе бинем чансме раҳмат алейкум салом ози бародар 3 март 3 март Москва душанбе 31 март 31 март будай хуб 3 марта 15500 31 да так o'zi bes як бори дига 3 марта бале 15500 31 март 28800 намедонам чуба як рӯз пеш арзону 31 қимат Сафарзода нависаст 13 январ Сургут Хуҷанд чанд сум акаҷон ҷон яккаш ӯз мебинем Сургут Хуҷанд 13 январ Сездаҳуми январ Сургут ба Хуҷанд 16700 рублей хуб бародарои азиз ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем апа хоҳарое ки нав дохили эфир мешаванд авиакассаи Толибов ҳастай билетҳои арзон ба тамоми самт ба тамоми ҷо то соати 11 шаба кор мекунем ба вақти Москва ай ҳафти саҳар то соати 11 шав метавонем билет харидорӣ кунем дар WhatsApp мо нависен ҳозир эфира як 15 минути дига тақрибан эфир мекунем баъдан ҷамъбаст мекунем дальчи дар WhatsApp суҳбат мекунем то соати 11 ра хоҳиш мекунам илтимос ҳами ҳама каса ҳамҷа 200 нафар ҳами якдонаги лайк монен ҳами лайкҳо 200 мешавад 24 дона лайк ҳаста 220 одам тамошо дорад 24 дона лайк ҳаста апа хоҳаро айбай бешухӣ айбай 200 одам 220 одам тамошо дорад 23 дона лайк ҳаста хоҳиш мекунам лайкҳоро занед дастгирӣ мешавад дастгирии канал мешавад кӯшиш мекунем эфиромонам минуташа зиёд кунем хуб аҳад ҳамдамов салом алейкум брат алейкум салом бародар хуш омадӣ Фарух 8 январ Домодедов Кулоб хуб бародари азиз 1 дақиқа Москва Кулоб 8 январ 8 январ Домодедов Кулоб 3800 рубл будааст бародар хуб 9 январ 27500 рубл Мусо ака моҳи март Домодедов Душанбе кадом рӯзаш бародари азиз дар WhatsApp нависен Чупонқул Кенҷаев Вунука Душанбе 20 январ ҳози бародар 1 дақиқа Вунука Душанбе 20 январ 20 январ да 24000 рублай 20 январ да Вунука Душанбе акай Абдусалом Муродов нависа ассалому алейкум ака 20 май Питер Хуҷанд билет ҳаста ё ки нест нест бародари азиз моҳи майда билет надорем билетҳо бародари азиз максимум то моҳи марта билет ҳаст баъди март оз буромадагӣ нестай иҷа моҳи мая як бародар пурсида ака Абдусалом Акрам Бозоров салом 15 январ Жуковский Душанбе чанд сумайво алейкут бар салом бародари азиз
ҳозир мебинем Жуковский душанбе 15 январ 23400 рублей. Наким 29 дона лайк шуд. 1000 раҳмат мегем одамое ки лайк мондан. Дастатон дарда набинад бардори азиз, хувари азиз ки лайк монди, апаи азиз, модари азиз. Дастон дарда набинад. Хуб ака 29 март дамаде душанбе чанд сумай? Дамаде душанбе 29 март. ҳозир бародар 29 март Дамадедов душанбе. Ай Дамадедов нест бародар билет. ҳозир моҳи марда даже билетоша наровардааст. Ай Жуковский меовен, ай внука меовен. Абдусаттор Аддишоев ассалому алейкум. Алейкум салом бародар. 11 январ Жуковский душанбе чанд сумай? Хоб ҳозир 1 минут. 11 январ 11 январ хуш омадем бародари азиз, апа хуваро. 11 январ да 25700 рубл мешад. Ана 10 январ да бошад. 10 дам ҳамин нархай, 11 дам ҳамин нархай. 12 январ арзона яка 24500 рубл мешад. хуш омадем бардори азиз. Садриддин Саймухторов нависад 9 январ чанд сумай внука душанбе? ҳозир мебинем ака. 9 январ 28900 рублей. Аҳмадҷон Шафиев ассалому алейкум. 11 январ Москва Бухтар. Во алейкум бар салом. Москва Бухтар 11 январ. Билет астай 24800 рублей. Ҳабибулло ака Ҳабибулло нависад ки бачаҳо пула эконом кунен, через Узбекистон равен. Мешавад. Вариантҳои Узбекистон бардори азиз, бе багаж агар гирем беҳад қулай астай, арзон астай. Багаждорам арзон астай нисбат ба шаҳрҳои хумона, нисбат ба Душанбе, Куло, Бухта. Хай Хуҷанду қимат нест. Хуҷандам аммо наздик ба шаҳрҳои Узбекистон астай. Хуб. Худойдод Холиқов нависад салому алейкум. Москва Куло 25 январ. Во алейкум бар салом бародари азиз. 25 январ да 20400 рублей. Киҷо да будем? Каром Холов навистай. Ака Жуковский Душанбе январ да чанд сумай билет илтимос пешакӣ раҳмат. Агар ай ҳама арзонша дар назар дошта бошен бардори азиз, касе ки ай Жуковский интересоват мекунад, ами билети ай ҳама арзонаш Жуковский Душанбе 21500 рубл. Ай 22 январ боло мешавад ами арзонаш. Ай 22 январ то охири ами моҳа 21500 рубл метавонед харидорӣ кунед айни ами авиакассаи мо. ҳозир инам баъди эфир марамат смело метавонед муроҷиат кунед дар WhatsApp. навис ки ака ма дами шумо дар эфир гуфта будем ки 21500 аста, ай 22 то охири моҳа билета мегирем, метавонем бардору. хуб 8 январ дидем Дамадедов Куло. Бахтиёр Раҳмонов нависад салому алейкум сози ака чанд сумай январ? Ва алейкум салом акай Бахтиёр. 11 январ внука Душанбе гуфтааст бародармон.
внука душанбе 11 январ. хоб 11 январ 25000 рублей. ғаниҷон айса моҳи январ тоҳир каримов ассалому алайкум брат бин билет моҳи феврал 10 краснояр душанбе. краснояр душанбе 10 феврал. алейкум салом. краснояр душанбе 10 феврал. краснояр душанбе ба пересадка ҳастай бародари азиз бе багаж агар бигирӣ 15200 рубл мешавад. багаж қатӣ 21000 рублей. 10 феврал. красноярск ба душанбе. бахтиёр хондем. акай фарух сообщение шуморо хондем. зебо номон салом алейкум бародар 5 феврал Москва ба Хуҷанд. ва алейкум бар салом. Москва Хуҷанд 5 феврал. پنجم فевралда 21600 рублей. бардори азиз хуш омадин. ҳамаи шуморо хуш омадед мегӯям. апа хоҳаро модарои ки оз тамошо мекунед. хоҳиш мекунам ҳами як бор лайк ҳазанед. 190 додан тамошо дорад. 34 дона лайк ҳастад. бардори азиз бизан як дона лайк ками лайкҳои мусҳат бигзарад хатяба. эфирам ба анҷом мерасад. бардори азиз 3 минути дига монда 1 соат меша эфир кардем. дальше дар WhatsApp суҳбат мекунем. чӣ саволе ки дами эфир доден касеро ки нахонда бошем узр мепурсем. ҳамаро спед накардем. бардор дар WhatsApp бинавис 100% ҷавоб мегирӣ. дар YouTube мумкин аст саволи шуморо пропускат карда бошум. кӯам як бор дига як донаги лайка меҷиқем. бардори азиз апа ва хоҳарои ки тамошо дорен. як бор дига боз ҳам такрор мекунем. то соати 11 занг занен. смело занг занен. ҷавоб надодем галасовой кунем. галасовой дам ҷавоб метем. сообщениерам нависем ҷавоб метем. оиди билет ҳамин чӣ саволе ки бошад оиди нарх навои билет, оиди багаж, оиди дигару дигараш возвращение на родину ё ки загранотон буд мешавад ё ки кӯдако чанд сум меиста нарх навои билет ай чанд сола чанд сум ай чӣ хела ҳама ҳамин саволоро метавонед дар WhatsApp нависем. дастгирӣ мекунем канала ядонаги лайка мезанем. авиакасаи Толибов ҳастай. ман ҳастам бо шумо Толибов бардори азиз апа хоҳарои ки намедонанд шояд. ба ҳамин хотир дастгирӣ кунен ядонаги лайкорам бимонен. ҳар рӯз кӯшиш мекунем ки эфир бироем. пагарам кӯшиш мекунем бардоро ки эфир бироем. хоб пагарам кӯшиш мекунем эфир бироем. бо як соати дига нарх навора гап занем. дар хизмати шумо ҳастем. аз нарх навои билет бо хабар мекунем. иншоалло ки нархи билетҳо арзон шуда рафтесиян рӯз то рӯз. хоб акай Маҳмад Саид мегӯяд ки лайка ба шата задам не ки ответам надодӣ. бародари азиз узр мепурсем. мо аз шумо агар ҷавобтон надода бошем дар WhatsApp навис 100% саволтонда ҷавоб мегирем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. бародари азиз апа ва хоҳаро ки ҷое ки ҳастен худтона эҳтиёт кунен. авиакасаи онлайн хубиш дар чи бародари азиз апа ва хоҳаро ай хона набромада дами чӣ мегӯянд рӯи диванда бародар кашпала кардаги ҳастӣ. так сурати паспорта партофтӣ билета оформ кардем рӯӣ кардем. даи хина ки намезанӣ авиакаса намековӣ як ҷо намерӣ. вақта эконом мекунӣ. сами главни ами вақт чизи муҳим аст. вақтат ами сенаи вақт ай тилора қимата бардоро ами вақт ба ягон чи нархаш баробар шида наметавонад. барои ҳамин авиакасаи онлайн хуб аст бардоро бигирен номероро сохранӣ кунед истифода барен. хоб бохир худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.
худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Пага кӯшиш мекунем эфир дорем суҳбат кунем. Дар чӣ дар эфир? Дар WhatsApp дар чӣ суҳбат мекунем?